Nastavljamo program dalje. Financial Times izveštava da su predstavnici američkog predsjednika Donalda Trumpa dali Zelenskom rok do Božića da odgovori na predloženi američki mirovni plan. Sam Trump poručuje Zelenskom da bi trebalo da se sabere i prihvati realnost. On je ujedno ocenio i da je vreme da se održe izbori u Ukrajini i da bi ukrajinski narod trebalo da ima pravo na izbor. Ukrajina je izgubila veliki deo teritorije još pre nego što sam ja po drugi put preuzeo mandat predsjednika. Izgubili su cijeli pojas obale, veliku obalu. Pogledajte karte, ovdje sam već 10 mjeseci, ali vratite se 10 mjeseci unazad i pogledajte. Izgubili su cijeli taj pojas. Sada je to veći pojas, to je širi pojas, ali izgubili su mnogo zemlje i to vrlo dobre zemlje. Sigurno ne biste rekli da je to pobjeda. Rusija je u mnogo boljoj pregovaračkoj poziciji. Ukrajinski predsjednik mora da pročita mirovni predlog. Bilo bi lepo da ga pročita. Znate, mnogo ljudi umire, tako da bi bilo stvarno dobro da ga pročita. Njegovim ljudima se zaista svideo predlog. Njegovim poručnicima, njegovim najvišim ljudima svideo im se, ali su rekli da ga on još nije pročitao. Mislim da bi trebao da nađe vreme za to. As well as Representative Austin Scott, who's been with us right from the beginning. Thank you, Austin. Good job. Američki predsjednik Donald Trump ponovo iznenadio javnost, rekavši da je odavno i pre Vladimira Putina postojalo shvatanje da Ukrajina neće ući u NATO. Ako je tako, zašto je Ukrajini to obećavano? Da li neki politički i vojni krugovi u svojim dugoročnim planovima igraju skrivene igre, a političari nasedaju na njihova lažna obećanja? A ruski biznismeni uzvrćaju udarac s najavama o korišćenju zaplenjene ruske imovine i tuže Evropsku uniju tražeći 53 milijarde evra odštete zbog sankcija koje su im uvedene. Kao što vidimo, milijardama se razbacuju i institucije i pojedinci, a na bojnom polju se to plaća ljudskim životima. Naših sagovornici su stručnjak za bezbednost Ljuban Karan i slovenački političar Žmago Jelinčić. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste gosti našeg programa. Hvala i vama, gospodine Jelinčiću, što se uključujete za naš program. Evo odmah da vas pitam, kako tumačite Trumpovu izjavu da je odavno postojalo shvatanje da Ukrajina neće ući u NATO? I ako je tačno to što govori američki predsjednik, ko je i zašto Ukrajini obećavao ulazak u NATO? Pa Amerika zna da neće Ukrajina ući u NATO pakt, pa u početku Americi nije ni bilo bitno da bi Ukrajina ušla u NATO pakt. To je bilo bitno za evropske zemalje, a u prvom redu Englesku, Francusku i Njemačku, koji su glavni pobudioci rata u Ukrajini. Sada je američki predsjednik isto već rekao da bi se mogli dogovoriti za neki mir, da ipak Ukrajina donekle u nekom manjem obimu opstane. Ali Ukrajina, Zelenski nije za to i on je rekao čak da ne može da preda ni dio Ukrajine, ni po ustavu, ni po svom nahođenju i nikako, a to je totalna glupost. Ali nije drugo nego lova. Iza svega toga stoji novac i sa ukrajinske strane, jer to mnogo novca ide Zelenskome i njegovim suslednikima u džepove, a sa druge strane stoji Europska unija, a u prvom redu Engleska, makar nije u Europskoj uniji, ali je u saradnji sa Nemcima i sa Francuzima, jer unutar tih zemalja lome se koplja. Njemačka propada, Francuska propada, Engleska već je uskoro propala i jedini im je spas da nađu nekog vanjskog dušmanina na kojeg će svaliti sve ono što se dešava kod njih. Ali idiotske izjave nekih, pogotovo tih predsjednika, a još nekih drugih predsjednika država, kao na primjer Finskog, su totalno bez nekog oslonca u istini. Ukrajina nestaje, kad Rusi uzmu još ovu Odesu, pa onaj dio do kraja do Dnjepra i do izliva Dunava, onda Ukrajine neće više biti. Onaj dio koji će ostati, za taj dio će se posvađati i Poljaci, i Mađari, i Rumuni, i Slovaci, jer svaki traži jedan dio tih teritorija. Znači, gospodine Jelinčiću, to je vaše viđenje budućnosti Ukrajine, je li tako? Tako nekako, da. Evo da čujemo i gospodina Karana, da se dotaknemo i
ovog čuvenog mirovnog plana i dobro je da se na tome radi i da se o tome razgovara. I evo, čuli smo američkog predsjednika da je negde i dao rok ukrajinskom predsjedniku do Božića da se odluči. Malo je bio iznerviran i ljut što su ga obavestili da on još uvijek nije pogledao taj plan. Ali šta Sjedinjene države poručuju time što na pregovore o mirovnom planu šalju dvojicu privatnih lica, Vitkofa i Kušnera? Gledajte, to u stvari nisu direktni pregovori. To je stvaranje uslova za konačni opipavanje, tako? To je jednostavno opipavanje terena i dogovaranje detalja da se vidi šta od toga može biti uopšte predmet dijaloga, a šta ne može. Tako da ja ne vidim tu nikakav problem ko to radi. Radi onaj u koga predsjednik Trump ima poverenja i oni su dobili tu ulogu. Povremeno smo vidjeli da se uključuje i državni sekretar Rubio. Nisu to nepoznata lica, nisu to nepoznati ni u političkom smislu. Znači, to su ljudi koji imaju svoje karijere, imaju imena i sad zašto bi nekom smetalo što su oni odabrani za to? Idu oni u koje Trump odredi da su shvatili njegovu ideju, pre svega, da su shvatili taj plan i da mogu da ga prezentiraju na jedan kvalitetan način onima sa kojima treba da se pregovara. I ja mislim da su oni vrlo uskladili tu vrstu te političke operacije da pokušaju da nešto naprave u tom smislu. Jer pazite, ja verujem predsjedniku Trumpu kad on kaže da je on bio predsjednik, toga rata ne bi ni bilo. Zaista mislite da ne bi? Ne bi, ja? Jeste. Onda on kaže i sada da je Ukrajina izgubila rat, da Rusi dobijaju rat i da je krajnje vreme da stave prst na čelo i da pristanu na dogovor. Sad, nije to bez rezona. Vidite u čemu je problem od samog početka, gdje je problem nastao. Problem je nastao u tome što neka vrsta procene, da li politička, da li vojna, a ovdje su u pitanju obe procene, su bile potpuno pogrešne. Ovdje na nivou evropskih država ili evropskih lidera izvršena je procena, a to je i Bidenova administracija prihvatila, da Rusija nije velika sila, da je ona regionalna sila, da je ekonomski patuljak, da ona ne zaslužuje da raspolaže tolikim svetskim resursima, da to nije samo njeno bogatstvo. I u tom smislu su krenuli, a i da ne kažem džonom na Rusiju, pre svega da dođu na njene granice. I NATO je napredovao na istok, državu po državu, i kod Ukrajine je nastao veliki problem koji se mogao rešiti minskim sporazumima. To nije rešeno, izvršen je prevrat. I onda je Rusija odlučila da napadne Ukrajinu. Da ne ulazim sad u tu istorijsku priču, došlo je do konflikta i sada u ovoj situaciji jedino, imam utisak, moj utisak da jedino Trump ima dobru ekipu za te procene. I da nekako jedino se on trudi da zaista dođe do okončanja ovog sukoba, je li tako? Jeste, on se trudi zato što shvata ono što i ja recimo tvrdim od početka ovih komentarisanja tog rata, da nema logike na Rusiju krenuti vojno. Zato što je to država koja ima nuklearnu trijadu, nešto je Putin prvi put to spomenuo, jer pazite, procene u evropskim dimenzijama, evropskih lidera, i sada su katastrofalne. Oni spomenju sada, u ovoj situaciji, kad Trump pokušava svim silama da izbegne direktan sukob Rusije sa NATO paktom, oni pričaju o preventivnom udaru na Rusiju. Šta to znači? Da oni planiraju napad na Rusiju. Oni se pripremaju za rat 30. godine, 2030. godine. Evo, pošto ste već rekli, hoćete da čujete šta je rekao ministar spoljnih poslova Rusije Lavrov. Kritikovao je politiku Evropske unije, tvrdeći da se Brisel zavarava iluzijama da se Rusija može pobediti. Kaže, uloživši sav politički kapital u rat s Rusijom,
rukama i telima ukrajinskih građana, oni se u beznadežnoj političkoj slepoći zavaravaju iluzijom da će na ovaj ili onaj način pobediti našu zemlju. Kao što je predsjednik naglasio, mi se ne nameravamo boriti sa Evropom, takve misli nemamo. Ali, dalje šta je rekao, odgovorit ćemo na sve neprijateljske korake i već imamo spreman odgovor. Šta ovo znači, evo pitam i gospodina Jelinčića i vas, gospodine Kara. Dajem prednost. Evo, izvolite, gospodine Jelinčić. Čuli ste izjavu ministra spoljnih poslova. Da, Lavrov je lijepo rekao, nemojte se igrati vatrom jer će se srušiti sve na vas. Lavrov zna da Europa više govori nego što ima mogućnosti da napravi bilo kakav preventivni udar. Ovaj preventivni udar je uglavnom u mozgu ovog engleskog i francuskog i njemačkog predsjednika, ali u stvarnosti Europa nema mogućnosti da napravi bilo kakav preventivni udar. Pa ako bi se neki idiot krenuo u pokušavanje nekog udara, dobio bi po glavi. A po govoru Lavrova, pa i po razmišljanju predsjednika Putina, to je udar, taj povratni udar bi bio užasan za toga koji je to počeo. Rusi već imaju namještene rakete, još ne atomske, sa atomskim glavama, nego konvencionalne, ali ove njihove konvencionalne srušit će sve u okolini, ne samo tamo gdje padnu. Znači, nemojte se igrati sa nama, jer to što vi govorite glupost je. A sa druge strane, Rusi sami znaju da Europa u strahu pred Rusijom i u strahu u prvom redu pred gubitkom rata u Ukrajini, oni što šta i pričaju. To je, pogotovo Rusi izuzetno pametno razmišljaju, imaju sopstveni način rada na polju diplomatije i na polju ratnih dejstava, tako da se ne plaše toga. Ali samo upozoravaju, nemojte se igrati sa vatrom i nemojte gurati prst u oko Rusiji. Rusija je jaka, Rusija ne propada, Rusija ide napred, Rusija se oborožava i Rusija ima sve što hoće. A ima još i nešto što Europa nema. Ima prijatelja u Kini, ima prijatelja u Indiji i u Severnoj Koreji. Da, evo da prokomentarišemo također ovu današnju izjavu Sergeja Lavrova po pitanju dijaloga sa Vašingtonom. On je potvrdio da su Moskva i Vašington postigli dogovor o nastavku rada na okončanju ukrajinskog sukoba. Kaže, glavno je da postoji načelno razumevanje da održivo rješenje nije moguće bez iskorenjivanja temeljnih uzroka krize. Naveo je kako se u predlozima koje je u Moskvu doneo specijalni zaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff govori o potrebi osiguravanja prava nacionalnih manjina i verskih sloboda u Ukrajini. Rusija, dodao je, ceni nastojanje Donalda Trumpa da se sukob reši političko-diplomatskim putem. Da li su zaista ovo iskrene izjave? Pa gledajte, ovo na čemu insistira Lavrov, što se tiče unutrašnje politike Ukrajine, na tome treba da insistira ceo razuman svet. To su verska prava, to su ljudska prava, to je demokratija, to je pravo na jezik, pravo na školstvo. Znači, to su normalne stvari koje u svakoj demokratskoj državi se uvažavaju prema ljudima koji u njoj žive. Nema tu ništa da on traži, a da nije u skladu sa nekom opštom demokratskom situacijom. Ko je to poremetio? Pa poremetio je onaj desni sektor koje kakve ove profašističke snage u Ukrajini koje su bile potrebne da se izvrši nasilni prevrat u državi. I kad je izvršen, onda se krenulo dalje sa nasiljem prema ruskom i proruskom stanovništvu koje nije taj prevrat prihvatilo kao nešto što je dobro i logično i napredno i odmah su to shvatili da je to neprijateljski čin prema njima i to se u praksi pokazalo tako. Onda ograničavali su im verska prava, hoće da im otmu crkve, ne priznaju više nekakva te crkvene veze koje su postojale ranije, nego hoće da izmišljaju neke nove crkve, a kamoli šta drugo, zabranjuju ruski jezik,
tamo građanima i narodu koji to govori od rođenja u tim oblastima gdje žive. Znači, sad nastoji recimo Zelenski i ta njegova ekipa da svu krivicu za ovo što se dogodilo pripišu Rusiji. Kao da je Rusija iz čista mira upala u Ukrajinu i pravi tamo oružani haos. Nije tako bilo. I polako sazreva ta istina u vezi s tim što se tamo događalo i Trump je vrlo blizu. Nema tu nekih mnogo spornih situacija više, niti nečega oko čega se ne bi mogli dogovoriti. I zato je sad to problem. Problem je kod evropskih lidera, ja stvarno ne mogu da razumem njihovu logiku. Sama izjava, kad neko kaže mi se pripremamo i moguće su preventivni udari na Rusiju, Pa zato što oni imaju strah od Rusije i prosto svako ima pravo, je li tako, da iskaže i svoj strah i da bi želeo da se brani. Ne, preventivni udar to je napad. Preventivni udar na Rusiju. Možda oni imaju neke podatke, možda oni imaju neke poverljive podatke. To je udar na Rusiju da Rusija ne bi njih napala. Ali kad neko kaže preventivni udar, znači mora udariti prvi preventivni udar. To je to. I ako neko to planira iz država Evropske unije koje pripadaju NATO paktu, šta to znači? Svetski rat. Znači to je treći svetski rat. I oni olako barataju takvim izjavama. Sad nakon izjave Putina i Lavrova malo su se ućutali, povukli. Verovatno im je neko skrenuo pažnju u kom pravcu to ide. Jer ko će tu da izvuče deblji kraj? Pa Evropa i evropske države. One nisu dovoljno naoružane. Rusija je pokrenula tu svoju proizvodnju tog vojnog potencijala mnogo ranije. Oni to ne mogu da stignu za 5-6 godina i ja ne znam u kom pravcu oni razmišljaju da izvrše nekakav udar na Rusiju. Trump je to shvatio, ali ja sam siguran da velike sile odlučuju o ratu i miru i da će Trump i Putin dogovoriti taj mir i morat će da se uspostavi po nekim, ovo što kaže Zelenski ili neke ličnosti oko njega, ne prihvatamo nikakvu trgovinu sa teritorijama. Pa izgubit će sve, izgubit će državu kompletno. Jer ovo je zadnji čas da Ukrajina ostane kao država, da opstane kao država. Bez ovog dela, Ukrajina je ogromna država. Ako bi sada uspostavili dogovor i mir, oni imaju izlaz na more. Da, ali šta onda da kaže predsjednik Ukrajine svom narodu, vojsci i svima šta se radilo 4 godine i zašto su izgubljeni toliki životi, koliko je samo raseljenih. Mislim, nije verovatno lako. To jeste veliki problem, zato ja mislim da će Zelenski ovih dana biti sigurno smenjen sa vlasti. Pa sad sam htjela gospodina Jelinčića da pitam, također se očekuje da će danas, to je i rekao sam ukrajinski predsjednik, poslati taj revidirani mirovni plan koji je napravljen u ponedeljak u Londonu sa francuskim predsjednikom, nemačkim kancelarom i britanskim premijerom i poslaće ga američkom predsjedniku. A sa druge strane, Trump je kazao da je došlo vreme da se u Ukrajini održe predsjednički izbori. Zelenski je također odgovorio da je spreman, ali da opet moraju Sjedinjene države da obezbede i sigurnost za građane kada se budu održavali izbori i naravno da se promijeni zakon da bi bilo moguće održavanje izbora u roku od 60 do 90 dana. Da li po vama Washington daje izlaznu strategiju Zelenskom da izgubi na izborima i povuče se? Pa Washingtona baš briga ono što se dogovorili Zelenski i ona 3 predsjednika Francuske, Engleske i Njemačke. Trump će onaj evropski dogovor će nekako staviti na stranu, verovatno ga neće ni pročitati, kao što je rekao da nije lepo što Zelenski nije pročitao Trumpov plan.
Znači, Amerika će sa Rusijom raditi po svom planu. Ovaj evropski plan, to ne vodi nikuda. To je za zavaranje i evropskih zemalja, a u prvom redu i ljudi u Ukrajini. Ako Zelenski kaže u redu, idemo na pregovore, izgubit će. Ako ne kaže, izgubit će mnogo ljudi, pa opet će izgubiti. Ovo što Trump zahtjeva da mora Zelenski da raspiše izbore, to će se još produžavati, jer Zelenski će reći, kao što je rekao u početku, da je sad rat u Ukrajini, pa za vrijeme rata ne mogu biti izbori. Znači, jedina mogućnost, jedini plan, realni plan je da ga se smakne. Sad, da se ga politički gurne na stranu ili da se ga ubije. Zna se da Amerikanci dosta često rade na taj način da sve svoje prijatelje koji su nekad bili na njihovoj strani, kad rade po svom nahođenju, dobiju metak u glavu. Znači, može se i to desiti. A Zelenski može i pobegnuti negdje u inostranstvo, jer nagrabio je izuzetno mnogo love. Čak i njegovi suslednici pokrali su strašnu lovu i može slobodno živjeti negdje u nekoj nepoznatoj dalekoj zemlji kao neki kralj ili car i tako dalje. Ali ja mislim da ukrajinski rat će, završetak tog rada će dogovoriti Amerikanci i Rusi i niko drugi. Evo, gospodine Karan, ostalo je i toliko vremena, čuli smo gospodina Jelinčića mišljenje. Mediji su objavili da Zelenskom jeste Ukrajini pala popularnost na 20%, ali i dalje drži status najpopularnijeg kandidata. Šta to onda znači ukoliko bi bili održani predsjednički izbori? Da li bi on mogao iznenaditi Washington pobjedom na izborima? Evo vaše mišljenje. Znate šta, ne verujem u nekim regularnim uslovima da se to može dogoditi. Ali moje sumnje su jake zato što je tamo takva situacija, ratna ili krizna na svim delovima. Vidite koliko sad ima ovih afera korupcijskih u Ukrajini. Ko garantuje da će ti izbori u ovim uslovima biti realni i normalni? A ko može da utiče na te izbore da budu neregularni? Pa mogu da utiče sam Zelenski sa svojom političkom ekipom, a mogu da utiču i evropski ovi lideri koji su zainteresovani da on ostane. Mislite na evropsku trojku, je li tako? Mislim na uopšte evropske te komisije koje će slati svoje predstavnike na izbore, da gledaju regularnost. Znači, ja ne verujem u to da Zelenski treba da padne na izborima. On treba da padne zato što njegova politika nije uspela i jednostavno ne treba mu dati šansu da on nastavlja ovu agresivnu politiku u smeru rata Ukrajine protiv tako velike sile koji nema šansu da dobije. Samo može da izgubi kompletnu državu i može da izgubi još ko zna koliko hiljada i desetina hiljada, stotina hiljada ljudi ukrajinski koji ginu svaki dan u ovome ratu. Ovo je pomalo i cinično što rade evropske države. Jednostavno vidi se da Trump njega dovede u neku, kako da kažem, normalan smer, normalnu liniju. Ali mislite da se onda on okrene kada se sastane? I onda ide kod ovih evropskih lidera koji ga vrate ponovo u nekakvu nerazumnu sferu. Neko nerealno stanje. Jeste, nekakvu nerealne procene, nerealne ciljeve, nerealna očekivanja, potpuno nerealno. I on se neprekidno vraća kad ga uhvate ova tri ključna evropska lidera, on odjednom opet počne da udara kontru, tako da kažem, Trumpu i jednostavno Trump neće odustati. Ove najave i tako pretnje da bi on mogao izaći iz ovoga pokušaja da uspostavi mir, neće. On će nastaviti to i mir će biti uspostavljen. Ali svaki put kad neko udari Trumpu, opet da ponovim tu reč, kontru, i on vraća to na neki drugi način. Sad Ukrajina već nema rakete Patriot, nema još neka oružja, Rusi napreduju celom dužinom fronta i u kom pravcu on to vodi Ukrajinu, nego
uništenju kompletne države. Znači, njemu ne treba dati šansu da nekim lažiranjem izbora ponovo vodi Ukrajinu dalje, a ono što je njegov problem, on nema nikakve političke šanse, niti političku karijeru više da nastavi čim ovaj rat prestane. Jasno. Gospodine Jelinčiću i gospodine Karan, evo došli smo i do kraja naše emisije. Hvala vam mnogo što ste zajedno sa nama analizirali. Hvala vama. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledaoci. U nastavku programa najvažnije vesti.